Yesu tatubereye umugenga ubuzima bwacu bwo kwangirika. Iri joro hariho bamwe ari umutaka, hariho bamwe bafise umunezero, hariho n'abafise umubabaro. Turakwisabiye ngo ube kumwe natwe mu byo tubayemo byose, mu byo turimo byose. Nuba kumwe natwe aragaragara intsinzi, nuba kumwe natwe aragaragara kubohoka, nuba kumwe natwe aragaragara gutabagwa. Nta yindi nkingi dufise twegamira atari wowe Kristo mucunguzi mwiza. Ni wowe Kristo nyene ubugingo. Nta yindi nshuti nziza dufise. Ni wowe guherekeza ababyeyi baramukiwe muri iri joro bakamererwa neza. Ni wowe guhembura abafise imitima yangiritse bakoroherwa. Ni wewe Yesu, ni wewe. Nico gituma umusozi w'amasengesho uko byogenda kose tutowirengagiza. Duha umugisha uhabwa abantu bose bateramirira izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro. Ibyo duteramiye ni byinshi kandi turazi ko nawe ibyo dutegekeraniriza ari byinshi gusumba uko tubwibaza. Yesu wanje, ndi kukuganiriza n'umutima utuje kandi nazi neza ko mu buzima bwacu uri kuhagira ikirimba cyawe. Uri kuhagira ikirimba cyawe, uri kuhagira ikirimba cyawe. Ni wakire vora y'ubuzima bwacu. Nugera mu bwongo bwacu ugabe kandi uganze. Nugera mu bihimba bwacu by'inyegeje ugabe kandi uganze. Nyakagira inzitizi nimwe iwa yobuza icicaro cyawe ko kigira icyubahiro mu mitima yacu. Yesu tukubwira ikintu. Turagukunda kuko ari wowe wadutanguje urukundo. Pawulo mweranda ariko aravuga, yaravuze ngo birarashe gukunda uwukunditse, ngo ariko gukunda umunyantege nkeyi ugakunda umunyabyaha ngo biragoye cyane. Twe twarabisobanukiwe nuko twari dufise ishusho ya so wawe wari wasize mu ijoro, nuko twari dufise ishusho ya se umwami wacu ari wewe Yesu Kristo. None Kristo mukunzi mwiza, kwiyo shusho y'Imana itavumika. Udutandukanye n'abatuvuma, udutandukanye n'imivumo, udutandukanye n'ibisuzuguriro, udutandukanye n'imibabaro. None Kristo mukunzi mwiza, kwiyo shusho yamushobora byose idahura n'abayicira kwa mate, kandi ukabora yaciriwe ko kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamukire muri twebwe. Mukunzi mwiza Yesu Kristo, tugire neza ibidusuzugura, ibiduteza akavuyo, ibiduteza imibabaro, ibiduteza agahinda, udutandukanye nabyo zobukoze. Hari ikindi gitumye tuza kugusenga muri iri zawe. None ko bakugaraniye ahantu atanumwe akubona, n'umubyeyi Bikira Mariya atakubona, na Yohana wahoze ku gikiriza cyawe atakubona. None ni wo dutabara Yesu, kwiga byose wabikoreye ukabyemera kugira ngo natwe tuzohabwe ububasha, ubudahanga n'uburenganzira bwo kuba abana b'Imana babushitse bazira akavuyo n'agahinda. Kristo mukunzi mwiza, ni wo tugirira neza, ni wo dutabara ukadutandukanya n'iryo shano. Abacu bafungiwe aho tutabona, abacu barenganijwe, abacu bari kuryajyana, ni wo tugirira ikigongwe Yesu ukabatwereka. Kristo mukunzi mwiza, mujye wagiye ukora uri ngaha ku isi, watubwiye ko uzokomeza ukabikora, ndetse abigishwa bazobikora, ngo bakabikora no mu buryo budasanzwe, ngo uko uzoba wasabye data ngo akabaha mutima mweranda ariwe mutabazi. Kristo utware ubuzima bwacu. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera abagwayi bakire. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera ababoshe.
mutima mweranda ni umuduha turasengera abarushe baruhuke mutima mweranda ni umuduha turasengera abanyagahinda bashira agahinda bagira amahoro kubera iki ni wowe rutare rw'ubuzima bwacu ni wowe twiringiye ni wowe twishimiye ni wowe twizigiye ni wowe byose ni wowe muziranenge ni wowe mutabazi w'abakristo ni wowe mukanditsi w'ubuzima bwacu mukama Yesu wumve gusenga kwacu uhembura imitima yacu turasengeye abana bawe bagwaye kugira ngo bakugwe ku musozi w'ubugwayi turasengeye abana bawe barushe kugira ngo ibibateye uburushi byose bikugweho mu izina ryawe igeranda harakari ku mutima tutogenda tutakubwiye hari abana bawe uyu munsi bakwandikiye dokete hari abana bawe uyu munsi baguhigiye umuhigo hari abana bawe uyu munsi batakujyajyanije kimwe muri 10 hari abana bawe uyu munsi bakoreye umugisha cyane ku buryo bw'umwihariko muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ne Muzima igituma ndagusabye ubaho umugisha ugwije kabiri nukatamuka w'idini warubayoboye ndemera nakekeranya ko uwakoze igikorwa cy'urukundo uwahigiye umuhigo muri uyu muvukano nta muka w'idini wari umuyoboye ahubwo arayobowe na mutima wa mweranda ko nta kindi badusanganye nta yindi nzimano badusanganye usibye ukuri ku ijambo ryawe riri muri Bibiliya nyeranda cyangwa ntagatifu none mukama Yesu ku buryo bw'umwihariko kuri uyu munsi wa gatandatu mbere ko dusozere munsi wa 277 ndagusabye ikice cy'umikiriza risozera ya mazamu y'uwo munsi ngirira neza unyakirire aya mashini waratubwiye Isaya byandika mu kigabane 44 aravuga ngo bose bazumva ijambo mwatuye ngo barakarishira ku mutima Yesu tatubereye umugenga ubuzima bwacu bwo kwangirika iri joro hariho bamwe ari umutaka hariho bamwe bafise umunezero hariho n'abafise umubabaro turakwisabiye ngo ube kumwe natwe mu byo tubayemo byose mu byo turimo byose nuba kumwe natwe aragaragara intsinzi nuba kumwe natwe aragaragara kubohoka nuba kumwe natwe aragaragara gutabagwa nta yindi nkingi dufise twegamiye atari wowe Kristo mucunguzi mwiza ni wowe Kristo nyene ubugingo nta yindi nshuti nziza dufise ni wowe guherekeza ababyeyi baramukiwe muri iri joro bakamererwa neza ni wowe guhembura bafise imitima yangiritse bakoroherwa ni wewe Yesu ni wewe nicyo gituma umusozi w'amasengesho uko byogenda kose tutowirengagiza duha umugisha uhabwa abantu bose bateramirira izamu ryo hagati ya 3 na 6 z'ijoro ibyo duteramiye ni byinshi kandi turazi ko nawe ibyo dutegekeraniriza ari byinshi gusumba uko tubwibaza Yesu wanje ndi kukuganiriza n'umutima utuje kandi nazi neza ko mu buzima bwacu uri kuhagira ikirimba cyawe uri kuhagira ikirimba cyawe uri kuhagira ikirimba cyawe niwakire vora y'ubuzima bwacu nugera mu bwongo bwacu ugabe kandi uganze nugera mu bihimba byacu by'inyegeje ugabe kandi uganze ntihakagire inzitizi n'imwe iba yobuza icyicaro cyawe ko kigira icyubahiro mu mitima yacu
Yesu tukubwira iki? Turagukunda kuko ari wowe wadutanguje urukundo. Pawulo mweranda ariko aravuga, yaravuze ngo birarashe gukunda ugukunditse, ngo ariko gukunda umunyantege nkeyi ugakunda umunyabyaha ngo biragoye cyane. Twe twarabisobanukiwe nuko twari dufise ishusho ya so wawe wari wasize mu ijuru, nuko twari dufise ishusho ya se umwami wacu ari wewe Yesu Kristo. None Kristo mukunzi mwiza, kuri iyo shusho y'Imana itavumika, udutandukanye n'abatuvuma, udutandukanye n'imivumo, udutandukanye n'ibisuzuguriro, udutandukanye n'imibabaro. None Kristo mukunzi mwiza, kuri iyo shusho yamushobora byose idahura n'abayicira kwa mate, kandi ukaba warayaciriwe ko kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamukire muri twebwe. Mukunzi mwiza Yesu Kristo, tugire neza ibidusuzugura, ibiduteza akavuyo, ibiduteza imibabaro, ibiduteza agahinda, udutandukanye nabyo uzobukoze. Hari ikindi gitumye tuza kugusenga muri iri zawe. None ko bakugaraniye ahantu atanumwe akubona, n'umubyeyi Bikira Mariya atakubona, na Yohana wahoze ku gikiriza cyawe atakubona, none ni wowe dutabara Yesu, kwiga byose wabikoreye ukabyemera kugira ngo natwe tuzohabwe ububasha, ubudahanga n'uburenganzira bwo kuba abana b'Imana babushitse bazira akavuyo n'agahinda. Kristo mukunzi mwiza, ni wowe tugirira neza, ni wowe dutabara ukadutandukanya n'iryo shano. Abacu bafungiwe aho tutabona, abacu barenganijwe, abacu bari kuryajyana, ni wowe tugirira ikigongwe Yesu ukabatwereka. Kristo mukunzi mwiza, mu gihe wagiye ukora uri ngaha ku isi, watubwiye ko uzokomeza ukabikora, ndetse abigishwa bazobikora, ngo bakabikora no mu buryo budasanzwe, ngo kuko uzoba wasabye data ngo akabaha mutima mweranda ariwe mutabazi. Kristo utware ubuzima bwacu. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera abagwayi bakire. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera ababoshe baruhuke. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera abarushe baruhuke. Mutima mweranda ni umuduha, turasengera abanyagahinda bashira agahinda bagira amahoro. Kubera iki? Ni wowe rutare rw'ubuzima bwacu, ni wowe twiringiye, ni wowe twishimiye, ni wowe twizigiye, ni wowe byose, ni wowe muziranenge, ni wowe mutabazi w'abakristo, ni wowe mukanditsi w'ubuzima bwacu. Mukama Yesu, wumve gusenga kwacu, uhembura imitima yacu. Turasengeye abana bawe bagwaye kugira ngo bakugwe ku musozi w'ubugwayi. Turasengeye abana bawe barushe kugira ngo ibibateye uburushi byose bikugweho mu izina ryawe igeranda. Hari akari ku mutima tutogenda tutakubwiye. Hari abana bawe uyu munsi bakwandikiye dokete, hari abana bawe uyu munsi baguhigiye umuhigo, hari abana bawe uyu munsi batakujyajyanije kimwe muri 10, hari abana bawe uyu munsi bakoreye umugisha cyane ku buryo bw'umwihariko muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Igituma ndagusabye ubaho umugisha ugwije kabiri, nukatamuka w'idini warubayoboye. Ndemera nakekeranya ko uwakoze igikorwa cy'urukundo, uwahigiye umuhigo muri uyu muvukano, nta mwuka w'idini wari umuyoboye, ahubwo arayobowe na mutima wa mweranda. Ko nta kindi badusanganye, nta yindi nzimano badusanganye usibye ukuri ku ijambo ryawe riri muri Bibiliya nyeranda cyane ntagatifu. None Mukama Yesu, ku buryo bw'umwihariko kuri uyu munsi wa gatandatu, mbere ko dusozere munsi wa 277, ndagusabye ikice cy'ubikiriza risozera ya mazamu y'uwo munsi, ngirira neza unyakirire aya mashini. Waratubwiye Isaya byandika mu kigabane 44, aravuga ngo abo bose bazumva ijambo mwatuye ngo barakarishira ku mutima, ngo kandi bakemera ko Imana iriherekeza, ngo nayo
yadusezeranye ko izoriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaro. Nurabe intege nke zanje, nurabe ubugome bwanje, nufatire ku byo nkora, nufatire ku byo mvuga, fatira ku cyo wanditse, ufatire no kuri rya sezerano twasezerana turi babiri wa Mose. Nutashingira kuri rya sezerano twasezerana turi babiri, cyagiye wankura ku cyago, cyagiye wamara umubabaro, cyagiye wankura ku mwambaro w'ikigandaro, cyagiye wama kwisobanukirwa, cyagiye wagobora ururimi rwanje, ahandi hose ujya gufatira sinjya kwerekwa. Ariko nufatira kuri rya sezerano nungana nawe, wa musi wasanga nihebye ukambwira uti humura, wa musi nagusabungira akabuye kandi ukambwira ngo birashoboka. Yezu, fatira kuri rya sezerano, fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka untumiye ushaka, fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka unkoresha icyo ushaka, fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka unyigarurire, fatira kuri wa musi nakubwira ngo ndashaka ungabe kandi unganze, fatira kuri wa musi nakubwira ko atarindi jambo ngomba kumva mu matwi yanje usibye ijambo likomotse ububasha bw'Imana. Icyo dushaka nicyo duha agaciro, hesha agaciro icyo wampaye kwatura, uha umugisha ubwoko bwawe uyu munsi, natuye umugisha nawe nja kuwaturira, naho nawaturiye ndacyawureklama, ndacyawusaba, abo narawaturiye bakiwureklama baracyawusaba, ubaye binyuze hahandi nyine hamwe jembona ko bidashoboka ububaye, kandi abo wawuhaye muzamuriye amashimwe. Icyo nagushimiye kandi icyo nakwemereye kandi icyo nagusezeraniye sinzogemuka. Uyu mwanya naragemuka ko bamera umugisha, bamera umunezero, bamera ibyiza ibyishimo, barinde kubabara kandi ubagurira imbere. Abakobwa bari muri bo nubahe kwererwa mu mihamagaro yawe, abahungu bari muri bo nubahe kwererwa mu butwari bwawe, abagabo bari muri bo nubahe kwererwa mu cyubahiro baremanye, abagore bari muri bo nubahe kwererwa mu gikundiro karemano cyawe Mukama. Abagwayi bari muri bo nubakiza ingwara kandi z'ubwoko bwose, sinokangwa na sida, sinokangwa na kanseri, mfite ubuhamya kubikiza. Sibyo numvise nibyo niboneye, sibyo numvise nibyo jewe nyene niboneye n'amaso yanje. Abapfakazi bari muri bo bagomba ko batabara, ko bacira iyindi nzira bumva atagaye ngo bafise. Mana bagirire neza uzobukoze, arabumva umenga bakeneye, ahani imitima yabo irareremba ntihagaze hamwe n'iri hamwe, harabumva bakeneye icyubahiro gikomotse mu kuba bitwa abagore ba runaka. Inzira zawe zirenga igihumbi. Abafunzwe bari muri uyu munsi bakoreye umugisha, Mana ndagusabye nurabe ngo ndahagaze, nurabe guca bugufi ku mutima wanje, urabe kwizera kwa marangamutima yanje, ukore icyo waduhamagariye kwatura mukagikora. Yaba yari Jehova nabikoze n'imyaka, ariko konzi ko ngorera Imana idatezanye igisuzuguro, idatezanye akavuyo, Imana itivuguruza kuco yavutse, Imana idakehanirwa, Imana idasuzugurwa ngo mudakehanirwa, mweranda w'Isirayeli mutananirwa. Nishimiye kugiye kubaha ibyo bakeneye, cyane cyane ibyo twabatuye ko ushingire kuri rirya shishiro, kajya gashishiro ugasaneza, ugashingire ko ubagirire neza. Nsengeye abihebye abona ko uyu munsi wabereye mubi. Mwene Sirake yaravuze mu kigabane cya 33 uhereye ku murongo w'indwi, avuze ngo hari ukutangana, ngo ni kuki hari umunsi usumba uyundi, ngo kandi umucyo wose w'iminsi yo mu mwaka uva ku zuba. Yaravuze ngo mu by'Umukama yategekanije iminsi yarayitandukanije, ngo Umukama yaravanguye ibihe n'iminsi mikuru. Mukama wabaye mu munsi mukuru uyu munsi umwongera uwundi munsi mukuru, umwongera kandi kanyamuneza. Wabaye mu gihe cizo uyu munsi urushirize kumwitaho, kuko ngo muri Kristo Yesu niho tubaye kubasha bwo kuva mu bwiza tuja mu bundi. Wabaye mu gihe kibi nawe umugirire ikigongwe, umuhumanurire kiwe abone umunezero. Bibiri iravuga ngo iminsi imwe Mukama warayiteye iteka urayitagatifuza. Uwo mwana wawe uyu munsi avuga ati umunsi Imana yawuteye iteka irawutagatifuza, ongera umutagatifurizo uzobukoze, kuko ndazi ko benshi bahize imihigo kandi tuzongera kukuryaryanya cyane kimwe muri 10, kuko twaratahukiwe ko
ariho dukurirwa ko ivyonyi iby'ubwoko bwose. Ngwindi misi nayo mukama wayishize mu gitigiri cy'imisi isanzwe. Uburi mu musi usanzwe ntiyatwenze ntiyababaye byabaye ubuzima rusange. Inshingiye ku muka w'abazima afise ndavuze ngo komereza. Aho nyene nyagora ku ngoma umwereke nubwo budasanzwe ashobora gusarurira muri uyu musi yabayemo kugira ngo turonke umushinge w'umusi weje mu 278. Ngo abantu bose bava mu mukungugu ngo uko Adamu yaremwe mwivu. Umukama arabatandukanije akoresheje ubuhinga bwinshi abicisha mu nzira zidasa. Ngo bamwe yarabahezagiye abatera iteka, abandi arabatagatifuza arabiyegereza, abandi nawe yarabavumye arabacubya abakura mu kibanza cyawe. Niba hari umukristo uyu munsi yabwiye Imana ati nunkura kwikicangire ukankura ko uyu mubabaro ukankura kwa gagahinda, akaba yari yahuye n'ikimuvumisha ikimukura ku butagatifu, Mana ndagutarikiye kwibiganza. Niwe wakuye Daniel mugoba gw'intare, ni wamukuye gusa si uko inabo kwisi kumunyaga, waranahamurindiye. Niwe warindiye Samson mu maboko y'Abafilisti. Niwe wakuye Samson ku bibero bya Delila. Niwe watumye Samson agirirangiza giza ku buryo yanditse umuntu wari kandi ubuzima bwe butangaje. Mana niwe wari waratanze itegeko ry'uko batazomukoza kugwembe. Dusfashe uduhe mutima wa mwiranda duhe kumvira itegeko ryawe kandi no kurishira mu ngiro. Hari kindi Yonasi wamumajije gatatu mu nda y'urufi ntabwo yigeze imurya, ntiyamuriye ngo byemere. Sinzi ko yari haze ntabwo nibaza, ahubwo kwari kugira ngo umugambi wawe ugaragare kandi burundu. Mana garagaza umugambi wawe burundu, garagaza ko dukunda, garagaza ko turi kugusenga mukuru. Yahibidindira by'amaguru y'abana bawe, yahitsinyatsi bagendana mu biganza, yabibyangira bagendana mu ruhanga. Ndakuje amazina yabo mu minwe cyane kuri liste y'ababarozi bashobora kwatura ko urupfu cyane bashaka kugaba kagenzo ko bashaka. Ndase ko bakabagumiza mu gatebo k'ibyago. Ndavuguruje ububasha bw'abasuma ubutunzi bw'ubwoko bwawe. Ndavuguruje ubutware bw'abambutsi. Ndabyase mwami w'abami, ndabyase rutare rw'ubuzima bwacu, ndabyase nyagora ku ngoma, ndabyase kibasumba, ndabyase kibirengeye. Uyu munsi nasi bitudodorera ko mwijoro, uyu munsi nasi biduhumanya mwijoro. Turi mu minwe yawe nka kugibumba riba mu minwe y'ubumubumbyi. Kujya wenyene ubwiwari bumba uko ashaka n'utubumba uko ushaka, kugira ngo umwasi umurozi umukinzi umwangushe umusuma umwambuzi nasa turondera cyangwa arondera icyacu cyane kiza twagenewe ntaronke na kimwe natwe ubwacu naturonke. Erega twebwe mukama turi mu minwe yawe kuko niwe waturemye, ni wowe ushobora kutugerera ukaduhingera ukurikije ingingo yawe. Kandi turazi ko kugikibi n'ikiza bibangikana niko n'ubuzima n'urupfu bibangikanye. Rero ubwo rupfu tugwegewe inyuma kandi turateye namwe turagwase, ubwo bukene tugwegewe inyuma kandi turabwase, ubutunzi turabwegereye, munezero turawegereye, ikiza turabyegereye, ibyishimo turabyegereye, iminaniro turayase. Tukuramvuriye kwa maboko duhumugisha no mugwiza. Iri joro dutera iteka, iri joro duteturure, itwogenda tutakuvugirije impundu, itwogenda tutakubwiye ko idarapo ry'ibyishimo, idarapo ry'ubwenge, idarapo ry'ubwishyuriro, idarapo ry'ibyiza, idarapo ry'agahimbano ryazamutse mu buzima bwacu. Duhe kwagukirwa, duhe kuramba, duhe kuroranirwa, duhe kunezerwa, duhe guteturuka, duhe guhimbawa, twamira ibyonyi, dutandukanye n'agahinda, duhe kwinjira muri iri sezerano ry'imbawe, kuko mu izina rya Yesu Kristo arondohere ku bwiza bw'ubwoko bwawe. Kandi turagushimiye ku byo dukoreye byose, turagushimiye no ku byo ubandanye dukorera. Ubuhinga n'ubwawe, ubuhinyanyuzi n'ubwawe, bisigaye